Masherela TV bafethu sikhona ke njengoba silo sithembisile silo sinilethela okuhle kodwa okwenzakalayo ke njengamanje la sinemathole bafethu okuyibona abantu abenze yonke lento ibuke ngalendlela njengoba size emcimbini kaMfowethu la simphelezela usiqiniseko nginomphathi ke bafethu la wemathole insizwe esebenza kwemathole because angifuni indideke esebenza kwemathole bathini Mfowethu asikubingelele sikwamukele la kwiMasherela TV. Yebo mfethu ngithanda ukubingelela kakhulu kwiMasherela TV. Ngingumsebenzi wasemathole, ngingu-team leader wakwa marketing. So nje ngithanda ukubonga kakhulu ithuba enisinikeza lona as Amathole Funerals. Kwithina kuyintokozo enkulu ukusebenzisana nabantu bonke kwiSouth Africa yonke ngoba lokho kusho ukuthi igama lethu as Amathole Funerals as we serving the nation, lokho okusho ukuthi thina umsebenzi wethu wenza ngendlela efanele ngoba into esiphumela kuye emhlabeni kuye ebantwini ukuba abantu bazi ukuthi amathole enzani. Njengoba nibona nje la sizokwenza umsebenzi esiwenzayo nsuku zonke uma ngabe sisebenza senza umsebenzi wasemathole Funerals. Mfowethu siyabona ngendlela okuhle ngayo, siyabona ukuthi siyakuzwa ukuthi ukwi marketing of which lento njengoba inhle kanjena wena yonke umsebenzi wakho lona. Yes, umsebenzi wami loyo impela akufanele ukuthi uma ngabe iclient ngilichazela ngomsebenzi owenziwa amathole libone into engisuke ngiyenza. Ngoba akufanele ufike ukhuluma enye into bese uveze enye into eyikhulumayo ile okufanele uyiveze uma ngabe sekufanele kwenzeke ngendlela wena othembise ngama client. So lokho enikubonayo kuyikhona impela lokhu esisuke sikhuluma ngakho uma nihlangana nathi noma ngathiwa isemadolobheni sema officeini umuntu ebuza ngamathole uthi amathole asebenza kanjani bese simtshela ukuthi asebenza kanje. So le imphumela yezinto esikhulumayo thina ngomlomo wethu. Mfowethu sikwamaphumulo namhlanje sizobeka iqhawe usiqiniseko umfoka Mvelase ebeyaziwa kakhulu ku TikTok, ebeyaziwa kakhulu kuMaskandi. Siyazi ukuthi imathole kakhulu abaculi bamaskandi iyabavela kakhulu la kwimathole ekuthenini befihlwe yibona. Mhlawumbe ungathini Mfowethu kubantu mhlawumbe khona ekhaya kumuntu ofisayo ukuthi ngelinye ilanga nami ngene kwimathole ofisayo njengoba around la kamaphumulo ikuphi la ngasuka ekhona ukuthi ngiyahambe uJohn Mathole. Okay, okokuqala nje engakudlulisa ebantwini ukuthi as imathole the whole imathole iphethwe uBabnala. So uBabnala njalo ngolesine uyakhuluma ngayo from 11 to 12 o'clock njalo ngolesine okhosini usuke ekhuluma ngamathole. So into engayisho ukuthi umuntu kuzabe nesiqiniseko sokuthi uma ngabe eye office uzothola into ekade kukhulunywa ngayo engalalela ukhozi njalo ngolesine ngo11 o'clock asuke lalela kukhulunywa ngamathole ukuze mayisefike officeini noma ehlangana nomsebenzi ogqoke iskipa noma iuniform yasemathole kube iconfirmation kuyena ukuthi lento okukhulunywa ngayo into ayizwile ngoba amathole uBabnala eyawaqala wayewaqalela abantu ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathole the good service le abayidingayo. So abantu bangabethu thina singabantu yabo. So lento le isho kuthini kuthina isho ukuthi njengoba sizofihla iqhawe uMaskandi uBabnala uma ngabe sizothatha ukubheka ziningi izinto azenzayo when it comes to abantu abakamaskani ngoba kuyimvelaphi yakhe la asuka khona. Alright bhuti wami siyabonga kakhulu ngoba nali iqhawe seliyafika nazi nezimoto sezomletha sicela ukuqhubeka sithathe bona babukeli sithatha nali iqhawe manje nale efika ngeyimoto ungena ngaphakathi siyabonga kakhulu.